Day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really. Halo guys, jumpa lagi dengan Nopasas. Makan enak nggak perlu mahal. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change. Saat ini aku ada di Geraha Bintaro nih guys. Seberangnya pasar segar Bintaro guys. Diundang sama ownersnya mau makan soto Betawi Ponani nih guys. Ikut deh guys. Saat ini aku ketemu langsung dengan ownernya nih, namanya Yesi. Ya, beliau masih muda belia ya, tapi udah punya lapak seperti ini nih, resort seperti ini guys. Nah, selamat sore Yesi. Ya, yes, udah berapa lama nih? Ini apakah dari warisan atau memang kamu bangun sendiri atau gimana? Mama sih sebenarnya. Oh, dari mama. Selama lagi sakit, kita lanjutin cara terbuka. Terus? Oh gitu, ya dari udah 5 tahun ya kamu dari zaman COVID terus. Ya, nggak sempet COVID sih 6 bulan terus lanjut lagi. Oke, ya. Ada apa aja nih makanan sini ya? Aku sini ada 3 menu sebenarnya, ada soto Betawi, cuma satu topping, ada ayam bakar, dan juga mie ayam dumpling. Oh, mie ayam dumpling seperti apa guys? Yes. Ayam dumpling sih ayamnya biasa ya, mie ayam. Cuman dumpling mungkin yang bikin beda, karena dumpling kita kayak pangsit, cuman dia full. Jadi kalau teman-teman dia tuh bilangnya dumpling otak. Oh, iya. Jadi pangsit yang dibuat lebih tebal gitu ya, dagingnya lebih tebal. Wah, kayaknya sih dari ceritanya enak banget nih guys ya. Nah, kemudian bukanya dari jam berapa sampai berapa? Iya sih. Kita dari hari Senin sampai Sabtu, Minggu itu tutup. Jamnya itu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Oke, kalau boleh begitu, boleh dong aku mau coba soto Betawi kuah santan sama apa lagi nih? Ayam bakar ya. Sip. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. Soto Betawi udah siap nih. Ada kentangnya, ada dagingnya, ada tomat, bawang gorengnya. Dari penampakannya nih, kuahnya nih asik banget ya. Kuahnya cukup oke punya nih. Sebelumnya aku berdoa dulu guys. Amin. Guys, makan ya guys. Ini kita coba nih kuahnya nih guys ya. Kayaknya perlu kasih tambah jeruk ya. Ini masih standar nih sama mereka nih. Dagingnya oke nih. Empuk ya dagingnya. Kita lihat nih. Asik ya. Wow. Ah. Bener-bener soto Betawinya nih meresep banget. Bumbunya, racikannya, ini bener-bener asik banget. Ya. Anget-anget lagi ya. Kuahnya, rasa manisnya itu mengena sekali. Ini masih standar dari mereka nih. Belum dikasih jeruk loh guys. But I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Nikmatnya. Ini aku kasih rating 9.6 nih guys. Enak banget. Harganya 30.000 guys. Pas deh. Ini ada beberapa pilihan mereka. Ada soto dagingnya, ada soto campur. Campur itu ada soto paru, kikil,
boleh digabungin semuanya nih. Ya. Harganya Rp30.000. Kita pakai jeruk nih. Tadi masih standar nih guys, sekarang kita pakai jeruk. Santannya kuat. Wah, enak banget. Enak banget. Makan soto Betawi itu yang paling nikmat ada di kuahnya. Kuahnya asik, semuanya akan ngikutin. Nikmat banget. Jeruknya terasa sekali nih jeruknya. Ya. Aku lagi mau coba dumpling ini guys. Nah, ini dumplingnya kayak begini nih. Dia isinya ada 5 isinya dumpling, harga Rp30.000. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get Full ayamnya. Full ayam. Dan rasanya gurih banget. Bentuknya ada kuahnya, dia pakai sawi sama toge. Ya. Nah, kita coba lagi nih. Lihat isinya nih. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day. Enak banget. Ini bener-bener nikmat banget. Oke guys, aku kasih poin 9.25 guys. Ya. Ini yang mantap nih kalau alasannya nih. Nah, cabenya nih. Kita coba guys. Lihat. Dia dipegang begini aja udah empuk banget. Mesti pakai sambal nih. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Sambalnya manis. Manis dan pedas. Oke. Ayamnya dagingnya empuk banget. Rasa manisnya juga oke. Empuk banget deh. Ya. Kecapnya juga nggak terlalu manis. Dia punya bumbu-bumbunya ini meresap di dalam ayamnya. Ya, kita coba nih daun seladanya. Segar banget daunnya. Aku kasih rating 9.25 nih guys. Posisinya pas di depan pasar segar. Harganya Rp30.000. Jangan kemana-mana guys, ikuti terus aku Opasas channelnya. Dan jangan lupa klik share dan komen. Sampai jumpa guys, bye. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight.